kubor nagaslem jong unongsan Hima. Hagasin ka badingkong hapo ka West Khasi Hills District, Bakari Khasi Book Agency and Lian Marshes Publishers. Kalau yo ban wan ban pelaj Paidbah no ya kot ya kabala ai kerteng, ka ba Pyntreikam ya ka wat Bniah Halor ka Ktien bat ka Litereshor. Ha ka ba utumen basan EPSM usim jong Hima nongston ulalong kumukongsan. Ya ketika jingelang pelai Paidbah, ya ketika kot lapenlong hasip sing Memorial Guest House PWDIB nongston hagas ngi thok ding jong katayo ha kaba Dr. Yaisan Mauthok Principal jong nongston College kalalong ke Shongkonor ha ketika jingelang. Ya kot la thok de Professor Dr. Antoinette Karmalki, but hagatika ngile don langru Deputy Commissioner ke West Khasi Hills uba Garot LS and Dykes IAS kong Yaki Dokumen Karmalki kong Balari Shisha Nongkenri Assistant Professor Shillong College kabala airu ke jingkran Halor ketika kon uba HK Thaba Additional Deputy Commissioner West Khasi Hills uba Shan Bor Langkhan kinong hikai ni ki college ba pher ka sor nongston bat kiwei di Shisho ketika sengi shwaban sedang ya ketika jingelang pelaj Paidbah ya ketika kon layor uban penlong ya kejing skap jar ke 10 minit kum ka dak jong kejing ngolem ya kejing klat no jong away ni nong tok kubor na West Khasi Hills uba Ronald Stone's aim. Ai kejing kerkukan jong shwaban pelaj. Wei lagi jadi Kristen ha gospel jong yones kalau nong penengkong tok har penengkong la don Ktien. Tau Ktien ulalong bedu play. Ta ulalong ki paro klemu laban long ki utau Ktien ulalong play pat ulalong ro kecin sai jo kecin im kata kecin sai kawan swahala ki jom dai ki batandum dai kata ka batandum kam padiam dai mana wang padiam dai mana nam keno ni we je ni na kren kena keno ila dai hamni no stoi how ta no stoi na chu ai kedeu ta kan dia ya kawan membuat kita percampan bentuk yang kecaksia berkana akhirnya senang nanta ya kerkomnya kaliru habis ibu ketang lain tu naya tu kana kata sekarang om pelai muncul egi om deh egi yo ya kan ni musim ngam susu akan jangan ngambil dengan om spendre kajing nom stobon om paremo kajing nom kata balong kuman tu ni kapelong iban tu Rai teu sipsi, pemencuba buangba, ia kan tinggi sud teu berikai. Kita ni kata hikai dah Ktien, tiga Ktien kalau begitu. Pelaj akan negasni ke ar tarik jom Bniah Desember hajar fulai kabalong kum ke present Christmas ini. Ilabatay Bniah hakabayday berkerupang Pyntreikam ya ka wat Bniah. Labatay na do kijinge hakawat Bniah. Nangta kikenon kibaki nongwat Bniah kideban bud. Ka jingai kateng ya kawat Bniah. Ka jurep ya kijingtray kibayday berkawat Bniah. Ki atihan lum jingtep kumno wat Pyntreikam ithut jingtili. Ka Ktien kenwan pat hakawat Bniah. Kajing karya yaki skor jintip. Kita kini kebela penrong hagalan tu balai. Hagalan tu basau kabala ai jimbatai Halor kawat Bniah haka Litereshor. Kamar bepongsan hagalan kalenong kinong wat Bniah kit smothu Halor ki skills. Kumno ban puli yaki jingtho ki badesh pang tatawat Bniah. Ban kham panchai shisho ila ai nuksa dak babisha karya yaga novel Thanks for What kejongmo chinwa achibe. Nangka hakalanang kabasan latho Halor kabapin kre banle yaga wat Bniah. Kata nado kumno bantho yaga jing sedang kajing puli yaki jingrai kibalada. Dakano kesengnya ban penankam hakawat Bniah. Kumno ban pia ban ai kerteng yaki lenong kijing tumu jang kawat Bniah. Kababisha parya bat kabapin putnya. Dan kendiat syakal kali kekat. Kabalong ru coincidence bat tu kejingkran jo ipaim. Nama kawai na ki methodology kibay kile ha research
research kini ki bom patip ni ong kuat Bniah la da bom wat Bniah hak khasi kawai ke sulam coincidence ipa ong ba kadai bendan ke jikli tada dan ke jikli dai benang ban keli kumno maka dai ke question kadang kawai ke topik hangi pa la kadang pik mouse no kumba la lepai ke bengat to kawai lagi karukom keli rakai questionnaire lagi ki interview kawai idat kam haban le research kadai kabagim dai ban keli yang ka tip kamot kubai ong pa kai kamar very thesati ka kumi jong ulai kum kita ngabu hakani ka jingtho kabos ba kawai lagi questionnaire lagi ke interview yim dai ban test your knowledge yim dai ban test la nga interview ipa ngam dai ban test your knowledge ni la test your knowledge ni kata kam dai ke interview kata kam dai ke babinjo information to my haka research kata kam ko padan kam kulish bun pa ba so kumba latip rupai ke ba ngalatmo la dan shibon ki bala research dikataruh dan continue hiu tahu Shakespeare. Nang tak apa dari kerkom ban analyze ban kina hikai college kan Pyntreikam kami kan ini. Nama hakap orang surgically kadai kepa haban surgically so kejuj dari kiper. Kumno ban describe dan batai kumno ban haria tengok ayat saya tadi nak kot things fall apart. Kaba ngala translate into khasi yaknika lapralu baro ngai nuksa kita nang badio kin no hikai juni kinio ban tip katnis nam ngala hikai research methodology ha ka PhD but MPhil this no madlahas nam ngahikai kijo na ka English Tika ay kababagtik yana kabangayo inspiration kadai katai kajikikai pagkuntang ang natapos nam lakum no do mga danhak sabbatical leave sabbatical kamon issue shuti pagin project ho dengan pemi kawai kajing kajing ho kabangan kan yarap yaki research scholars kan yarap yaki nang hikai kan yarap yaki students kamtam hakadi NEP 2020 kalau kebetulan kami tin hafo ayaki dissertation juga, kami bikin board, kami bikin shubut ayaki research juga, baik kumno bikin le ekaka research. Nanti kawai ke banga aja mut, ayaki baik pada ayaki panganang hiai kebetulan hangi, kalau panganang shushu, ayaki baik pada ayaki research. Kawai kadai plagiarism, kawai kadai ka kumno ban penangkam. Yekini ki bor ki penangkam ta ha keban le research